Ni satu ministry buat lain, satu ministry buat lain. Kita ada isu lah, that gap. So bila industri datang balik cakap, oh kita tak ada talent, at what point did we lose that particular talent lah? Sama ada kita memang tak plan untuk ajar, atau what happened is kita dah ajar diorang, tak ada kerja for them to hone their skill. So I think that is where kita kena tengok, bila kita ada all this aspiration for industry, kita kena tak boleh nak tengok bila diorang dah expert. Kita kena ada that chain supaya mereka boleh develop that competency throughout. Nah, kalau kita nak retain that talent, then kita kena have the ability to train them in the country. Dan itu perlukan satu koordinasi yang sangat ketat lah between MOE, MOHE dengan MITI, all those yang relevant. Sebab benda ni dia tak boleh nak exist dalam silo. Ni satu ministry buat lain, satu ministry buat lain. Kita ada isu lah, that gap. Itu yang berlaku di Malaysia juga, isu. Ministry A buat lain, Ministry B buat lain. I think kadang-kadang kita as a country tak really figure out apa yang kita nak direction wise. Start daripada talent lagi. I think just as a identity of Malaysia, kita nak jadi negara yang macam mana in terms of our production, in terms of our industry.